Pevačica Dunja Ilić, 30, koja je pre 3 godine pokušala da oduzme sebi život, ponovo je šokirala javnost. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Naime, ona je na Instagramu objavila fotografiju sa duplo starijim čovekom kako se ljubi. Podsjetimo, Dunja je 2019. godine bila u centru skandala kada je u live prenosu na Instagramu pokušala da digne ruku na sebe. Zlostavljana sam od svoje 5. godine. Kada sam išla sa ocem i sa njegovom tadašnjom devojkom na jedno putovanje, ona je komentarisala kako je njegov odnos prema meni klasičan incest i boleština. Ja i danas verujem da je moj otac imao neke emocije prema meni koje nisu u skladu sa očinskim. Umreću, ništa nemam da izgubim, rekla je Dunja i potom ispričala kako sumnja u to da su njeni roditelji zaista njeni te da je usvojena. Podsjetimo, Dunja je za vreme uspona na estradi bila veoma kontroverzna, kao i njene pesme, a mnogi su je pitali da li će se vratiti na scenu. Ipak, kako kaže, to više nije njen cilj.